dusubiremo kandi kangana nkuko muvuga butumwa yahageze atubwirize ayimidiwe sana agomba kubabwira ngo umuntu utumvise inanga kandi ndafashwe nayo ijambo ry'Imana nzijyo mufasha ndiyo naryo mtu mwenye hasikie inanga hata neno la Mungu hawezisikia. Aba kamera ko baravuga ngo mwigirire watu wa kamera wanasema iriya hagati msonge hivi umuva hakuki tuingie katikati. Ayimidiwe sana mufana Amen. kuko inanga Kwa sababu hii ngoma kintu kiza kizusabe n'umwana w'uruhinja hiyo ndio kitu hata inazamisha mtoto mdogo. Uruhinja rutaragira ikintu na kimwe. Huyo mtoto mdogo hata mwenye ariko kwapfa kumva gusinanga gutya. Lakini akisikia nanga, guvi nanga. Akisikia nanga, rukama rutangira kunesa umutwe. Anaanza kutikisa kichwa. Tirurabasha no kugenda. Hajaongea, hajaanza kutembea. Tirura hata hajaka. Ariko rukama kwanza kunesa. Lakini akisikia nanga anaanza kubera kumuziki usugeririya kure cyane. Kwa sababu muziki inafika mbali sana. Mutima y'uruhinja rutarafu. Inafika kwa roho ya mtoto mchanga. Sasa mnaniambia mtu mwenye asikii nanga watasema neno la Mungu, bavuga makuru ya ba Samsoni, waseme habari za Samson, bavuga abande yumve, waseme hizo habari azoza yumva ari histoire ndetse nazo zisa n'ibihimba, atasikia kama ni maneno, ni historia. Amen. Amen. Ariko kandi hari n'abandi bazabicara umuziki bawumvishije na kuna wale ijambo baryumvishije wanasikia muziki, ibikorwa byose baba bigenderamo baba bazumva, hiyo mambo yote wanaendelea nabo barahaba cyane. Hao watu pia wako, ariko nyine Imana ibahumuje na wao Mungu awabariki. Tuzamure ibiganza byo datubwiza aongeze kidogo. Haleluya, haleluya.